मियाम की तमुक्ता ngase ki topic free movement deal with SoO group cyber shudane madudi maduina masigi se khogi SoO da leiba group sing siga Ministry of Home Affairs ki effort ne madudi Manipur da matam kuina dagi yadana lerakpa free movement se hanjana na bagi swai ki matter masigi film se under discussion haina ngase khabar da ayamba newspaper da report tawi aduna matang ste khoina khanna jaga do area se SoO Hairkanda suspension operation say cookie militant singa Leneramba Dugumba SoO si Sangdok Kide so Haigum Toba, Aduga Sangdok de Hana Madu abrogate Togosu Oikitaba, Aduga extension say the Segna Swai the Wangyam Hanga gives extension chi later so Haiti Haiba, Aduga Segna extension later Habiki Subsaba period Natagana Subsaba notice them with the Upangaba, Aduga Hojigna SoO group Singsiga. SoO group singsiga maroina free movement gi matang da wadi chananaba free movement sigi dil tongmarakpa hairba kanda tangai phadana SoO si adum sigumba phibam singse puraknaba honabada mathau tabra mathau taragana extension tawi haibagi chap chawa notice tuma uba phangidabsna karigino aduga SoO si extendi tawkhide di haiba aduga leibadong sumuk tawba aduga karai odanoma SoO si Mathau Tabra, Wadi Shaminarakpa, Table the Paminarakpa, Hypakanda, SoO si, the Sena SoO, Ledam Dragadi, Yadori Prahabi, Wang Masu talk to Nate, Madam Aduna, SoO si, Mathau Tadi Taba, extension, Towning the Wagi, Ingitnam Sudum Labor, Zetasina, abrogate to SoO Oidaba, Swagi, Charak Chang, I have a Marak Stada, Hujike, Matam Guinadagi, Labaya, Matam Guida, Swai Supreme Movement si. Labor Yarataba, Aduga, Lingaki, Make the Gidi, Togidi, Amuka Ure, Madudi Mars Kinipanda, Minister of Home, Union Minister, Home na, Pre Movement say Helene, Pre Movement Akaiba, yet Papi Bishing, Chapchana Madutangani, Logi Matungina Hypani, Adwai to Shu, Pre Movendo, My Papa Dungam Kitre, Aduna Pre Movement at the Sengomoti, Hara, Equi Yaragena, Yakabagi Film to demand. Pressure ka legado male aduga dil toropoi kari film se lakada unums the yengbatari swais the kumna khana jana tanjani lori yengbi puna mokpu K.Sharatchandra Sharma impact news ki manung taram loksari dona ngasi ki topics ta khana nabul lenkin bi guest sing de agi yeri thang phambiri se Yambem Angamba retired major ne ai ihan nai tamo Yambem Angambu taram loksari aduga tamo Angambagi oi the lenkin bi besna Ningthoukhongjam Satyajeet bureau UNI ne ai morup Satyajeet taram loksari thank you yanan se opening remarks so ina tamu ai Angamba laksake madudi free movement deal with SoO se tamo dum newspaper dum paba dum so ina bakki in khambada pabiramne ne khalle swai gi dil harakpa kanda maswai si irai laiba dil amati oiro doribra kariguma kanda SoO extension sidi extension di tawde di haiba aduga sab chana abrogate tawri haibagi adugumba stain ama SoO di leitaba aduna aina hanjaningi si ihan hanbase opening remarks thambido si SoO se samhoya kara droma tool to deal haisi oidori brand ki matang se da kamai thamini dam amada tabi ba praja mayam da jage suspension of operation IBC 2005 ta matam dugi sarkar do UPA ni Congress supported by Communist Party ki MPs na coalition government ni aduga Home Minister na Mr. P. Chidambaram ni aduga suspension of operation tawkhibadu maksu ai yamna yajaning de maramdi kari maramgi kuki militant haigadra lalauba haigadra moi singdu kyam powerful oidana bahar sarkar na moi ga lan chokna da paisa yam mangani haidana taw khandana adugi decision lakpra adugi background du clear oide aduga having taken that decision yamna hurriedly load na tauba Manipur sarkar su takpiram daba aduda moina kauba amana Manipur chi full fledged state ni full fledged state ta law and order di Manipur government gi ni Manipur gi home minister oigadra honorable chief minister home gi makut magi makhada leiba adugi responsibility ni adubu ignore tawraga tuminna taktana SoO gi camp taramari Manipur gi valley surround tawba mafam da chingdagi valley uba well planned benefiting
हजिकी प्रॉब्लम लाइबादा नोंमी कापेइबा मफम सेदगी मोइलेन लैरिबा कैंप 2 की लोकेशन दुगा वेल प्लान इन फेवर ऑफ कुकी मिलिटेंट अदुदा प्लान तौबदा पेपर इबना असम राइफल की डायरेक्टर जनरल नामागी मणिपुर लेबा इंस्पेक्टर जनरल साउथ ला ईस्ट ला मद रेस्पॉन्सिबिलिटी पीरे अदुगा सीक्रेसी दुना मणिपुर गवर्नमेंट सु ताकपी दबा अदुदा फर्स्ट क्वेश्चन ना हंगी दी असीगी डिसीजन लौबदा ऑपरेशन अखोइना लान सोंगनबदु सस्पेंड तौरगे हाइना लाइबदु करी कंपल्सन नो पॉलिटिकल कंपल्सन ला अदुगा नत्रगा कुकी ग्रुप ना महोइदा लॉबी तौरगा मसी अखोइगी फेवर दा सिमतंग तौबियु हाइना तौबा अदु मैम दु सस्पेक्ट तौवी अदुना अदु फाउबा असी फाउबदे यानिंग्द्रे अदु मतुंगदा अमुक 2003 दा 3rd May दा 2023 की 3rd May 23 दा सॉरी अखोई मणिपुर गवर्नमेंट ना सस्पेंड तौग्रे अदुरी 3 पार्टीज यावरबा गवर्नमेंट ना सस्पेंड तौरदी करिगिनो सस्पेंशन दु एग्रीमेंट दु वैलिड ओरिदो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा any two agreement one member suspend or boy di adu valid oidre adu di khudik ta sugi clause yarum gani kaing machi suspend tobra expert of the kari kri togado na ido iri ba yaw chingdu implement ki kaidong tobidri no asida khoi gi manipuri praja da khangan janingi मसीदी अखोइना मोय हाइगे दौनी अखोई की मेजॉरिटी पब्लिक मणिपुर की पॉपुलेशन दा 33 lakhs की दा 65% मैतेई नी इम्फाल वैली की डिस्ट्रिक्ट मंगा नी अदु और बेटी मेजॉरिटी पब्लिक दा बेनिफिट होइदरदी एनी एग्रीमेंट इट इज नॉट agreeable to the public should be suspended should be stopped aduga madu clause matungina mapan li porok mi singdu mapan pham da thingiba थादोखिबा नत्रगा if they are Indian citizen already as per the law action lobiro aduni aina haijaningiba okay yanan bagi opening remarks se aduga ina thamjaningbana mainly hujik se Ministry of Home Affairs na matter under discussion habagi film dune madudi pre movement se dil se suspension of operation da leneriba group singa tawni haibani tentakna yanan bai line da ina adung longjani se what it indicates se dune ain thamjaningi aduni indicate to budi sir अखोई फ्री मूवमेंट चलन सूद लेब मीदुना कंट्रोल तौरीब्रा यस क्वेश्चन से नहीं ताउदो इन पुतजरको तो मरुप सत्यजित मदुदी तसेंग होजिकती इरांग 2023 की 3rd May दगी हौरकपा असिगुंब इरांग सगी मरक चही नि फादोखरबा याम सांगना चललबगी वारोम नतना लेब मतम स्वाइस्तेदा फ्री मूवमेंट हाय कांदा सत्यजित कोई डॉट खरा सीक्वेंसिंग द डॉट सिना तांग निपान दा मार्च की निपान दा होम अफेयर्स की साइट तगी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की मैकी तगी फ्री मूवमेंट लेहनी हाइबगी अनसक्सेसफुल ओइबा ट्राइड अमा तौरुरे अदुई मतुंग तारकपदा हुजिके सुगा वारी सारकपा फ्री मूवमेंट दिल तौनबगी हाइबा वाफम स्टेदा why not civil society organization having question amsu thok to banate aduga tasengna MAC gi mupsi kamaina ubi aduga maroina swaida extension gi karigi wafam duna horan khara konamu lakpi rasu tasengna free movement dil sina ta isi karino haidi irang se maike yamagi irang haibakan da irang haikan maike yamase sab sana suna lona ba control toksan garbra haibagi wahang amchu thok to brasine जसरना हजिकी हंबिदुरा कोई तामनसु हबे थंबिख्र बैकग्राउंड को अदु हंजन जबेदा तंग खतंग पॉइंट अमनि सुम थमजबसे अखोगी हजिकी अखोइना ngasi ngangnari base tripartite agreement ni mi ahum si manung da manipur government di tue aduna pot akhoi ngasi ne report se leiriba leitabra habisi question amane okay haidi masi gi akhoi wai sanai kangbu se agreement si mi ahum tauna da ma tokhradi agreement se chatnari bra chana da bra haiba ma ari masida chatnaroi haiba preamble da yam phajana haiba amda peace haiba yarme peace ki against tori chatnaroi haiba ma aduga mathang da moin haiba da territorial integrity of manipur sigi matang da sungang ba ji ek masi disturb to we wang aba adu chatnaroi adu haiba ahum je masina mayam confusion le ri masi bu tasina le riba leitabra is government of india na manipur to se yam clear cut mami seng da ba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ 2015ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ KNOꯒꯤ 7 ꯂꯩ UPFꯀꯤ 5 ꯂꯩ 23 ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ 14 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ 14ꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯔꯤꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯨꯞꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯎꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 2005 ꯑꯃꯁꯨꯡ 8 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 2000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ 18ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ 6000 ꯀꯔꯣꯔꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯕꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯊꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯍꯨꯝ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯕꯁꯦ 2018 19 20 21 ꯐꯥꯎꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯨꯡꯂꯧ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯆꯦꯛꯁꯦ ꯏꯗ ꯄꯪꯄꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯙꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯙꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔ ꯑꯣꯐ CAG ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯞꯈꯥꯏꯔꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯗ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ 2000 ꯑꯗꯨꯁꯨ 16 18 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ 4-5 ꯂꯩꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯗꯅ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯨꯝꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯈꯨꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CAGꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯀꯦꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯧꯍꯜꯂꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯍꯟꯗꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ CAG ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ आर्टिकल 19(1)(d ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ मीसिंगसे अखोई लेरिबा मयामसे फ्रीली चलहल्लु हाइसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइनेबा फंडामेंटल राइट नेबा अदगी 11 19(1) इ नो हाइरिसना मीसिंगसे अखोई जे लेनि हन्निंगबा भमदा लेहनबा याई लेहल्लु हाइबने मा लेता इंडियन सिटीजन आइसे लेहल्लु हाइबनेबा फंडामेंटल राइट सिफुगदो याम कुइना सुम भाइले तोरपसे मसी से प्रजामतन थिंगबंगमदे ओनली मसी के हाइयो फंडामेंटल राइट से इमरजेंसी मतमदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ता ओनली गवर्नमेंट थिंगबंगमेबा अदुगुंबो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अमना अदुसु इंडिया ना तोलो पीरगा पैसा पीरगा लेबो ऑर्गेनाइजेशन मसी से थिंगजलाबा अदुदी अनलॉफुल एक्टिविटीज ता थबक तौरे याय मोइदा करिमता हाइदना मोइदा सुम वाइ साने चे नुदो तौनु ने सुम हारिसे तौनु हाइबनते यादे न घलंग थिंगजनदबिदा फ्री दा थाबा मानदम सुम उरिसे मसी से प्रजाना अखोई चिंगबा म लई मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मागी सीरियसनेस से करिनो आदि वारि सानाबदा पैसा जु पीबा अदगी पी कनादा पीदुनो जु खंगदब लीडर जुम पीबा लीडर दुना पैसा दो कदादे पीद प्राइस खंगदबा अर के मसिंग सु हेगलकपा अदगी मोगी साथीबम न गसागी नोमैम से रिपोर्ट अमदा SIG SOAR 116S याम हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन से मसी मयामम सुम पाइबा अदगी मखोई सेदा मसीगी सूगी एग्रीमेंट जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप अदगी अतिबे याम हारिसे मोइदि याम तोइन हारिसे एक्सटोर्शन यादे जे हाइब लंबी द थिंगबा यादे एक्सटोर्शन यादे ना अदुबु हाइबा एग्रीमेंट से की अगेंस्ट लंबी द चटपा यादे हाइसिनादि एक्सटोर्शन तौबा प्लस थिंगबम यावरिबा थिंगबा से एग्रीमेंट से सुंया यादे एग्रीमेंट से मी चटपदा डिस्टर्बेंस मोइन हारिसे ngасai haiba kem train choi hojina taramari sure masi manung da noi leyu ko tholaga mi thingba khotpa sungya ya deba aduga lambi thingadi agreement do boblong ken ga dabane ba lambi su ken sun ken de lambi su rum thingali nomai se sum pahali masida maduna akhoi gi manipur gi prajana rasar akhoi harise government of india na mukhai se sum yam nuksina yamna thadokpa yadaba amna loinaba adigi macha yam nuksina man harige su yaba admi fuba su dum yaba lambi thimba su yaba india gi constitution yam chauna piraga constitution da masi tawdaba yade masi praja da piu haibu su makhoi da dum thingba modu su unlawful na doba aduga entire india da unlawful organization gi list da makhoi sung yaudeb
हाइदि ngसागी हाइरिबा मनि इंडिया दा लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन मैम कैलु लंबी थिंगुम खने कैलुम तोकाने पंपा दा फाइ अदु हाइरिजे मखोइना लंबी थिंगजे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन लाउथु वजे हाइरिबनि सुप्रीम कोर्ट नबो गवर्नमेंट दा हाई कोर्ट खंगे मयामना मसिदा लंबी थिंग अबदी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन लाउथु लंबी फादो अदगी इबन लममलु अदगी इबन हाईवे सिगिति मयाम का मानतम ओजा सर मसिददी ट्रोमा सेंटर अदगी मसिदा लेन इंक्रोचमेंट डिस्टर्बेंस है सुंया याद महमद सुम तहोला थमिसे मसी मणिपुर की प्रजा वाननब मखोइदा सौगलबरा हाइब क्वेश्चन अमा लाएबा ओके मणिपुर प्रजा से वाहलगा मणिपुर की प्रजा से तहोलगा मणिपुर की प्रजा से मोइन उरिसे मणिपुर की प्रजा से अतोप एजेंडा अमा फुलफिल तौनब मणिपुर की प्रजा से वारकान अतोप अमदा मोइसु वारी सानरदी गवर्नमेंट का वारी सानबसि कादैने गवर्नमेंट का वारी सानरदी तौनिंग तौब याइनि हाइब मेसेज अब पीनब सेंटर सिना सुम चप्पगा अखोइसे सुम थम्मिब्रा हाइब क्वेश्चन अमा लाएबा मसिगी मयाम सि सुम येम कांदा अखोइगी मणिपुर की प्रजा ना हजि हाइरेसिना मदुगी मयाम दो तोक्थोब करिगुन हाकांदा मी एजे मी ओइन उबियोब हाइदि प्रजा से अखोइगी करिगुमल इरांग अम थुएदना इरांग अम थोकांदा थांगनानब अखोइगी स्केप गॉड तौना अदगी बलिगी हामेंग का हाइदो मदुआइना सिनाबि नतबिदा प्रजा मैम से मागी अवाब से अतोप सिटीजन ओइन उबियो अखोइजे हाइदि अखोइजे जेस्पोर्ट खोंनाव बि सैक्रिफाइस तौरगा सिमा फंगनबा काइदो मदुमदो उबिदबिदा अतोप एंगल अमदगी उबिरगा मणिपुर से एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री उबियु अदुगा टेररिस्ट ओइन मसक खंबियु डिस्टर्बेंस तौसे कनानो जो खंबियु चप चाब मदुगी थबक तो पाइखत पियु हाइसिने कोइ प्रजा हाइजै ओके प्रजा की डिमांड मरो न पब्लिक की डिमांड है तारे मसे स्वाइसिने कुइना सुम कंट्रोल तोसंदबा दुगा कुइना सुम जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप तो करी येंग लेजानो दुमा स्वाइ वाफम लागतो नते दुगा मरोइना नेशनल हाईवे सी मतम कुइना ब्लॉक तोसलगा मस्वाइसिदा कम्युनिटी अमदा चप चाना टारगेट तौरगा चलनदबा हाइबा कांदा मस्वाई सिदा दुम अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दुम ओइजबने करिगुम कांदा तौरिबा माई एक्टुना अदुगा स्वाइदना मुंग लेदिसना सु हाइबा कांदा ai ngai sai mamang dum pan sakre hanjan bida su se a tool to deal su se karum kan da sangdok ti su dum haiba aduga kak that pa tap chana abrogate to mok suna taba karai da noma wali sanana bagi room mama nakalom da haiba tai low bagi area dune so tamo angamba su a tool to deal habs da kari ohum tham bilinge sir अखोइना सुसी सुद लेरिबा मी सिंगदुदी कैंप 13 दा लेगदौनी ओके अदि मपान जो थोलप यादे करी मनमुगे मंगोंदा अखोइ फ्री मूवमेंट नेशनल हाईवे चपसि नोइगा यानसि आइ करी मनमुगे हंगोइनो मंगोंदा मागिदी नंगोंदा कैंप त लेबगी 2005 तगी लेरा अपनी हजिक फावबा नंगबु नॉर्मल सिटीजन ओइना लेनिंगब्रा लेनिंगदब्रा अदु माइ हंगबे आइ लगनगी बिहेवियर इज not matching with a normal citizen. Aduna, we will treat you as per the law of the country. Haina, ngangbi gedok da mangon da kai maram gi hangdo national highway hangbai matang da support of you and yabiu and highway sibu home minister is not very respected for this type of questioning. Deal. Aduga public highway various publicness sounding in the migi low bada ching the level nongmi kape adura leiriba central paramilitary forces the clear order pb dre nongmi kapadi whoever is shot kap mi du phau aham the man kai ma highway yadri shoot at him to kill hai ta apne ba as per the law not as per thing aduna central government ki paramilitary forces ki behavior sina central government ki attitude of giving clear clean order aduga plus moina sugi group sida lambi hangbagi da cooperate to biu yahan biu haina hairi basibu government amana rebel group amana nganga the we language nate this is against the constitution of India IDI ki constitutional right to travel free in every part of the country which is also a national highway to be protected. Way back in 1960, the Naga movement calling it Manipur State Transport ki bus convoy the Jalami, Lambi the Nomi Kap the bus Makha the Dagtawi, and the Nomi Kapul were a kind of bus to Dimapur Danchali. Adu the people Gamamba protection Gamambana, Hajikna Matam Dudagi Indian Army su 18 lakhs or central paramilitary forces to
increase 10 times. Manipur 280 companies lady. Masibu governor ki yum ngang na bagi leibra, secretary ngang na bagi leibra, public ngang na bagi leibra. Koi na pamidi public ngang na bagi use to bio. Public ngang na bagi give him clear order. Anybody should catch him and put him in the nearest police station. Adu ki order pi di senior koi na honorable governor da question to iba prajana governor si aham them respect from magic tawdre. They don't respect him anymore. Kadai degi no lai si akoi ki Manipur ki cadre ke IS sunate adigi security advisors to Manipur khangwanate. So they don't understand Manipur correctly. So please first thing tell them what is Manipur. Manipur ki pattern of survival, pattern of life. Aduga law and order see as per the law and order to view. Sudha yaur miduri should be treated like a camp of a group of militants who has been given some liberty to stay happily in a camp. Mo the permission hang was sugaya de. Okay. Thank you. Most of the Maruina Ahanba, Hoki Diligi Kariki Toxin Karishing Civil Society Organization, Maki and Maki Haitare, Swider, Kaida, Dilto, Wari Shabagi, Tankakomsu Uki, the Dinete, the Wudabu, Wari Shabas, Alupakanda, Maruina, Atopo Maki Maki Yauriba, Civil Society Organization Karishing High Shape, Maruina, Matam Duki Chatpatuda. Chap Chava stay namasu Tambangam daba. Aduga matam Tambangam daba Lorena high rishe Marona Koyamtang Halaga Tana Jaruki, Hyper Dua de Gidum Krasum, stuck to like Yumale. What is Hana Hoti Hotney, Aduga Wari Shava, Chap Chava, pull over result to Madi Uopang daba. Aduna Samuaka Roma, Adwaigi Yadrusu, Civil Society Organization can site the high hipta, Maka Wadi Sharak Passing Karishing say, Susi Kana Pukalaga Yawning Akpa. Moiga dil to hum to e habi kari wapam lakpa. So now was the pre-moment you have kanda Misham Praja adi protest to boyna Urambase Kangla Maduki pon on about the hojik pre-moment lehenabase shoe group ko or in a dil to Morpi Matang Hydapakan state the Civil Society Nation Kangde do lay hum Kangde put a maxing say loinabak Paishan Gibe Pibam do in Ubibra Kama obligation. A quickie Nasi Pogi development. Adigi Manipur Tui Mam says the Akwiki Yam over decision amal loba Manipur say Horapa the ding as I quit Tamana Tambikiba 2005 to Horapa 2008 the Yamatu Shona Akwai Hamatam del Palisi Hungatane, the sing home Piraga, Akwai Manipur Santi Porake, Ing Tabla Lexico, Hiramaga, Hojexina sum Masisum Chautora, games of Masing Yam Torak, no Maisu Yam Kalak, Adagi income Susum Yam Kalak, Masida. Miu Besina, Mari Masamaring, Sanaba, the man, Mowan, the government of Indiana, Hypet Koktak charge a Haikanda. Number of gatherers Hengalapa. Okay. I did Karima Wise Hana, but I know Wise Hana, but Sani Misi, Kashunata Bani had a Katan Koktak Chareva. Masing some manasum lunator over the game, Masing some Hengalapa. Madagi, who a quickie financial powers. A quickie poppy plantation drug, I give 50,000, 45,000, 50,000 acre lum. Destroy Toroga, Toriba Maduga Choba, 60,000 crore budget, Manipur government give but double budget like Adi, Maduna Choba Kanoma movement Amale Adi, Madu Jusum Tenabada, Masi Dilto with the Kerluba, Aduna Masi say Achoba, when pick the Yombado sum Chocolapa, Adum Binasum Ubra Habese, Masi we, Masi High Zikarino and Yakan Haimatam, the Nasing Aransi Union Home Minister statement Namada Man Haibada. Manipur lady says that terrorism activities amatalati in Manahai. Okay. Terrorism activities amatalati, terrorism definition defined to the car with you. I did Lambi terrorism natabra. Farmer the Gazetamon Tangu the Pubala, the Kappa, Beletar Pupa, the Kappa, terrorism natabra. Marimana Haibada, ethnic violence name Haiba. Farmer the Kappa is ethnic violence la. I think ethnic violence I do the Nahak Toromim, I think Nahak Hormaga Swaima, Hibangak never. Manipuri am talk Adubu, Mandakis minor see that the ethnic violence, native ethnic violence, I did me any Kanabani, Kanabanata, but the Amada group Amana Achowan no my pipe, nana involved already, but ethnic violence, OIT, in a Quenetam Dushe. Adunang Sagi, Masisum, Satrapakanza, Queen Hakadaman Habada, Masisum Leda di Manipur Santi lady for the government who laid in Hajel Ever. Are they starting as I had Hakibedo? Entire Manipur narrative say, no may pipe suspension of operation the labor, Kangu, Christian motion of politics, humanity, pint of Lambida Kanata case, humanity, pint of
adagi nomai kapning basu kap ya ba lam oning ba maming su on ba ya ba adagi isam cham na ngangi kapai du bu mo buffer zone ni ai pham buffer zone ni kamai no si di mi tapa mi lo ham du buffer zone ju kai maming mo pangthon thon jan ba ko hai ro akoi nomai maru ne yo mo ham du khai di loi ma dum min u ham ji akoi lam ni kai do akoi sanjira chale kai masi cover to chai lam ni kai na ta thani gi sum adai sum toraga peace and harmony re disturb toraga sum lei base masi sina sum last kai sora kai kanda Manipur da lerami ba hana lerami ba ethnic Manipur da hana lerami ethnic tension mayam chi khara cool down to rab ne ba marama kuki naga khangde ma khangde paiti kuki khangde masi man cool down toraga anoba movement ama leram ne ba masi movement si amuk loina crash down to ki ba gi ma khoina sum ui proud to hanu collapse to ki ba ma handa ki se da masi kana to holap no ha kana suspension of operation dai ba kangbu se masi na masamaring chok thorap da gi ni sine ba masi da khoina muk thamdoi sina masi gi suspension of operation da lai ba kangbu se masi da akhoi gi number 1 ai gi makha da le mi aina salary pi mi do aina directive ta tadi thabalo tok pa yai ba madu gi concept ji hosbo clear tok da na haibadi makhoina sum haraga yes 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 na sum haraga chat lai ta di makhoina haraga yes hai tari moina chahi yankhai mi chat pa yaro hai di government of India ya dori bo kyam kuina ngai dori no haibam lai ba time frame mai nom chi lai ba sauri ne no ban to ba adu to ba na ta ba yam kuina sum toksala adi moina tawrai se chahi ani hanjale me 3 2023 24 25 May June chahi ani hanjala bani another 5 years 10 years aduga makhoina message da moina khoina ju uris na sai hamba question sir na hambi ki da moina yawbada makhoina tawrise agenda ama fulfill tawna ba government da moina chappaga thami brand agenda sina mana kai ga da sum phang phangoi da ba agenda ama piraga karigumba khar lahuna ba suppose separate ai sima sumoi ore da bani Manipur si di magi unique oi ba Manipur si disturb to ba ya da ba pot amane ba sum phang phangoi da ba pot ama hairaga phangoi da bra message da khoina yam progressive oi ba wakhal amana pininge ba khoina progressive oi ba wakhal mam government of India na pihaning se kai na kan da government of India se paisa watte dina khoina ha hai se school hai riba lai se da ADC ki school mayam lambi infrastructure masigi mayam development ki oi ba wakhal lon da di wari loi sanasi development ki mathakta aduga disturbance ki makhoi da inabada nuga okhage yana ki bada agreement nam lai reba disturbance haba wai je sung yaw de ba agreement da peace and development nang haibani na peace and development ka mai leina ba khai di wari sanasi aduna ta akhoi kana da ba machui marang atai myam se masidi sanaroi se government India gi chaliba myam se wari sanaba da se adagi amana wari sanaba mi je sum hairaktra ba mi simba ta ka su kai government India gi sum sinba da amana sum sanabra sum warakta di akhoi election ju even chief minister bok seli prime minister bok seli akhoi ngasi neinari ba mayam se ahi ba tholaga mayam hana oram da badu aduna hojik sanari ba kangbu se da makhoina to bada orakta di atopa ka forceful oi ba kra haising ba adubu masida akhoi ka haning bam na masida wai sanari ba kangbu se ko tamon thangi bu Manipur khangbadi oi ga da bane ba Manipur ki geography Manipur ki history Manipur ki reality aduga makhoina demand tawse karino oido khangaga makhoina haibada yethat pa haiba moina haiga sum ta leibagi culture ama sum utaradi akhoina ngasi tawrise Manipur se akhoina paliba akhoina pamiba akhoina ngasa khanriba yando maduri sungoi oiraroi haibase ayada thamja